Apostolic Herald YouTube channel mingin chibai thaber kan bu cheu he channel hi Pentecost bi te thule la rongbol na le rongbol tu te chanchin te ti chhuana tur big liawa siam ani tuna hian he channel kaltlang hian Apostolic Leaders Series ti in khawvel huapa UPCI rongbol thrang tele Northeast India a rongbol tu poimo te chanchin ti chuak turin kanin ro mana abultran nan khawvel puma UPCI te min kai hroi tu kan General Superintendent ni mek Reverend David K. Barnard a chanchin kan ngai thladon ani Reverend David K. Barnard hi November ni som ni sangkhat sakwa somnga le parukhan Baton Rouge Louisiana District USA a Elton David Barnard le Loretta Barnard tefa pathum jinga au paber ni turin alo pianga anau karen hi kum sangkhat sakwa somnga le pakwa a piangin annau pangber juli ero hi chu kum sangkhat sakwa samsari le pani khan anu le pa te falak ani ve thung ani ama hi ONENESS Pentecostal Theologian ro pui takni in tuna hian United Pentecostal Church International General Superintendent na thokmek ani chung kolam chanchin Reverend David K. Barnard hi kum sangkhat sakwa somriat le pakhat June ni rukhan Connie Joseph Connie Barnard anti tak nen nin naya tuna hian fa pathum Jonathan David Daniel Kent le Lindsay Rini te an naya afa te hian kopui nei vek to in tu panga anei to bok apa chu Elton David Barnard Tony tia ko ni in anu hi Protestant nula Lillian George ani a anu le pa te hi kum sang sakwa somnga le panga me in somni le parukhan anin nei ani apa hian anu anei don hian Protestant nula ani awangin an chung ko atanga no chua alo tok to nge ani pu Barnard pa pu Tony hi kum ngami ani in anu le pa te hi Apostolic Pentecostal Faith a Tent Revival kal takin an lut ve a kum komi ani lain atong traina a in larna mo in wana tang hian free roll hi alo ta thla a chu free roll chu man tuma na sa taka zuangin aman ve le chuan tong hriat lo hian alo tong ta zoi maya anu daya pathian faka azuana chunglama ban phara alam lain tharau thilim baptisma alo chang ta nge ani putoni hi Korean War lain Korea rama US sipaya atanga in lama ero ko khana nasat taka in mangin Sunday school ate thalai rongbol na atele member thar zong pol lama te nasatakin rong alo bol to thin ani February ni som pakwa sangkhat zakwa samrok khan pu Barnard anu le pa Tony le Loretta te hian South Korea muna missionary ni turin pathian ko na andonga nasataka inbo sayin rongbol na license te po an la a ti mek la yan hamon khwa a ko khan andin le nge ani kum sangkhat zakwa samruk le panga khan Korea a missionary na thok turin an chung ko in an khwa le an chen naram an chu sana Korea rama UPCI din tu bulpui an ni tang nge ani kum sangkhat zakwa samruk le panga atanga sangkhat zakwa samriat le panga chung khan United Pentecostal Church of Korea hi ko khan somni pani in an pung mana heng ko khan ho tiam lo hian US sipai te zinga English service nei fellowship pathum an din man bok an chung kwa hian ti du da na le mu sit na tam takkara camp seminar convention le revival te an bol sai thina Bible school te din zelin apa Tony hi Seoul muna headquarters a pastor na athok ngal bok heng hun lai hian apa hian mi sangthum chuang zet I swamingin baptisma a chantir man nge ani kum sangkhat zakwa samriat le panga khan Korea atangin Louisiana a an liat le ta a ko khan dang pani an din le ngal ani anu le pa te hi UPCI Louisiana District a Spanish rongbol tu tam takcher chuak to ro pui tak an ni anu hian October ni hriat sangni som paruk khan aboral sana apa hian March ni hriat sangni som le pasari khan athorim na zo sanin alo boral san ve to bok zirn na lam pu Barnard ta hi mi bi thiam na lama po van tlang chung leng ani a mi fing le angai to na hriam tak athil ti na kong tin renga mi chunga leng a mi te na thu le la an ngai thlak thin ani a anau pan lai chon Korea rama le kha azir thina Korea tong ta ya thiam le ani
heminu hian Rice University Houston Texas muna zirna sang zok achun zoma heta hian Bachelor of Arts in Managerial Studies and Mathematical Sciences chu kumsang khazakwa somsari le pariat khan azo ani Master of Theology hi kumsang ni paruk khan University of South Africa atangin azawa he university atang vek hian Doctor of Theology New Testament chu sang ni som le paruk khan azo le bok tin University of Texas atangin dan lama doctorate degree Juris Doctor with honors chu kumsang khazakwa somriat le pakhat khan azo to bok rongbol na lam Pubarnat hi New Life ko khan Austin Texas ami bultran tu ani a he ko khan hi kumsan kwa som kwa le pani kuma lalpan apek ani ko khan thang duang takle missions vei tak ko khan ni in pathian tharau ompuina le pathian kai hroina hnuaya UPCI rongbol na konga hian an tholok le a kumsan ni som khan he ko khan ai en kol nan ha hi cho sanin UPCI General Headquarters a full-time in Superintendent na achel chun zom ta ani a ko khan en kol atang hian arong bol na kal tlangin ko khan thar som le paruk chuang an din to a tin Arson College le Arson Graduate School of Theology te hi ama bultran thoni in tuna hian Arson Graduate School of Theology a Biblical Studies and Apostolic Leadership subject a professor na athok mek ani le khabu somthum le pasari zet ziak to in ale khabu zia te hi kopinoi chuang chut chu to ani a tong chi hrang hrang somthum le pakwa zetin ram hrang hranga an ding to bok heng ale khabu zia tam ber hi oneness Pentecostal thurin chungchanga hrilfia na le zirbing na te ani deuh bera heng zinga hian the new birth ti le khabu kum sang kha zakwa somriat le pali kuma achu achu le khabu azia to le achu to zong zinga ko hran thurin le zirna hrilfiana atan manrim berpol ani nge ani ale khabu zia lar zual te chu the oneness of God sang kha zakwa somriat le pathum kumami te the new birth kum sang zakwa somriat le pali in search of holiness kum sang kha zakwa somriat le pakhat History of Christian Doctrine Volume 1 natanga Volume 3 thleng aziaka In the Name of Jesus kumsan zakwa som kwale pani kumami te Essential Doctrines of the Bible sang khat zakwa somriat le pariat kumami te God's Infallible Word sang khat zakwa som kwale pani kumami te The Trinitarian Controversy in the 4th century sang khat zakwa som kwale pathum ami te Apostolic Identity in a Postmodern World sang ni som pakwa ami te Essentials of the New Birth sang khat zakwa somriat le pasari ami te Understanding the Articles of Faith and Examination of United Pentecostals Belief sang khat zakwa som kwale pariat ami te Spiritual Leadership in the 21st Century sang ni som panga kum ami te le khabudang tam tak heng lai atang kwa kan no me hriat to te alo ziak to ani heng ale khabu zia ba ka hian le khabu pani the Pentecostal ministers sang khat zakwa som ko le pakhat kumati chu le Doctrines of the Bible ti kum sang khat zakwa som ko le pathum kumati chu te editor alo ni to bok ani Pubarnat hian voi tam tak Trinitarian ho nen mithiam bik te inkom ho na bua saya alo tel to a hetianga alo tel to na awang hian Trinity Oneness Dialogue Society for Pentecostal Studies ti alo din pha nge ani ana thoro pui takte awang hian Fuller Theological Seminary a an professor Amos yang phei chuan Oneness Pentecostal ko khan te than chak zia le pathian thuwa an than pui tlin chak zia hi pasain le khabu azia pha nge ani David K. Barnard hi tuna hian UPC International a General Superintendent mo phona chel mekin tua chung ko khan singli le sang ni chuang member maktadwai nga chuang le rambung hrang zani somthuma member omte a en kol me ram somsari le khomol pui paruka rongbolin akal to a ram le khotlang le ko khan ta na satakin rong abol mek ani rongbol na antul em ranga khawvel pum pui hi an en kol ani awangin committee mai ni lo
seminar te crusade te revival program te le inkhom pui program anga te rongbawlin akal renga hengba ka hian symposium te le pathian thu zirna hmun rang te bo sain seminar paper te a present thin bok ani tong chi rang athiam le a rongbawl na konga in pe in mi tena an zui tlak tur le mi tena an rin tlak turin thei top achu thin ani an in address chu 3603 Dale Robles Austin TX 78727 ni in lo biak po du tak lavin a in lam phone number chu 5123884027 le office phone number 636229790 a te hian in lo bedon nia khawvel pum huapa UPC rongbawltu langsar te le Northeast India a rongbawltu langsar te chanchin hi he channel a hian ti chu chhun zum zel kan tuma rongbawltu poimo tak te zinga an chanchin kan hriat cha te chu comment section lama rotna kan lo siam ve zel thayang khongai takin kan video te hi min lo thling sakin min lo like sak ula azau thayang berin min lo the dar sak zel ang cheu tin channel hi min lo subscribe sak ula notification bell in lo met ngei pokdon ya rongbawltu Krista pasal tha chanchin ngai nam tak tenen kan lo let le ang